Kini kedai All India Radio Shillong, ka khubor ban puli da ilus atas kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Lapan semaya Pranoy Kumar Mushahari, chairperson jong ka Lok Ayukta, Meghalaya. Kentu unoyalam kaliang persya ha Meghalaya u Dr. Mukul Sangma ya kisang sanhima ban kershan bat yarap ya kisang Congress ha ki election banwan syaka Lok Sabha. Bat beliau menteri kadap karyang jong ke Meghalaya ubak bantai do lingdo ya ka kisan mela henin kesengi. Lapan semaya Pranoy Kumar Mushahari, chairperson jong ka Lok Ayukta Meghalaya Haraj Bhavan henin kesengi da ulat ka Meghalaya utata gata roy. Mushahari uday unong bishar bala syongthat jong ka Guwahati High Court bat chairperson jong ka Meghalaya State Consumer Disputes Redressal Commission. Habakran hakinong to kubor Mushahari ulong baka kam bahak mat jong umenta kalong ban tho sa sorka Meghalaya bakan thung no kam koloy saya kiwede ki dikot jong ka Lok Ayukta. Kato kaningut ki menteri sorkar unong yalam jong ka liang persya bat kiwede ki officer rang ba jong ka sorkar jilla kele don rengkat ha ka jinga lang penbam semai. Unong yalam jong kaliang persya ha Meghalaya u Dr. Mukul Sangma henin kesengi ula kentu ye keseng sanhima ha Meghalaya bakin kersyan bat yarap ye keseng Congress ha ki election banwan syaka Lok Sabha. Habe kren bakinong to kubor ha Shillong Mukul ulaong bakiseng sanhima kilak bantrai bat menyarap ye kijing jong kipriu. Kena kecing keren kalami na marba ke sorka Meghalaya Democratic Alliance ke basan syar mentah ke jela ke persyang pan peniyang da ukertong ya monlang habaro ar ki constituency kata Shillong Batura Parliamentary Constituency hak election banwan syaka Lok Sabha. Ka School of Livelihood and Rural Development SLRD kala sedang ya ki kam jongka da ka baseng ya ka weipat ka tanat jongka karkhana pinmi ya ka janpong ha ka snong hatisil ka bahajan ampati ha South West Garo Hills Meghalaya. Ya ka ne ka karkhana la seng da ka Ministry of Textiles jong Sarkar India hapo ka North East Region Textiles Promotion Scheme NERTPS ha ka jaka ka bahe 1,000 square feet bat ka jinglut ka balong kumba khatsau point 800 klor tingka. Kene ka karkhana ka don laibanta ha ka ba artali naki ki don mar shispa santali ki korso jan bat ka weipat ka don hinyo potali. Hendrai kene ka karkhana kala sa klem trikame ei kumba shis nem shiteng. Kajing temu jong ke SLRD ha ka babu ya kene ka karkhana kalong ban kentiu ya ki karkhana sujan na ka banta ban penroi ya ka yok ka kon ha ki than nong kendong. Da kajing temu ban kentiu ya kajing penmi dokha hapo ka jela bat ban pendam ya kajing duna hapedeng kajing dawa bat jing shalan ya ka dokha bat kumjuru ban penmi ikilat kamai na ka banta ki breu jong ka jela ka Meghalaya kala penlong nin kesengi ya ka 5th Aqua Fest ha State Central Library. Haba ajing kren kumukong san Menteri ke Sarkar Jilla bapet ya katanat fisheries uba coming one umban ula kedaw ya gajing dan kam ban penklan ya ka kamri dokha da ka baya trelang bat kiriu shimen. Ula kenturu ya kisamla bompat yok kam yok jam jong ke Jilla bakin mi syakhamat bat shim ya gajing mentoy bakila ban yo na kiskim baper bala terwa da ke Sarkar. Kene kedai All India Radio Shillong ke bawan lam syapi ya ka kubor. Menteri bapet ya katanat kerep karyang jong ka Meghalaya uba bante do lingdo ula ple nen kesengi ya ka kisan mela halor ki kor ki bor bat ki tiar kitar ki bajupen don kam ha ka rep karyang ha ka jialang ka belalong ha Integrated Agriculture Training Center IATC ha Upper Shillong. Lapenlong ya ka ni ka kisan mela da katanat karep karyang hapo ka Agriculture Engineering Mechanical Wing Meghalaya Shillong bat ka jing tmu jong ka kalong ban pensung tu halor ka jing don kam jong ki kor ki bor ha ka rep karyang bat ru halor ki jing ai duna dor ya ki.
habakren hakajialang uba bante dor lengdo ulong banamar ba la nyau yaki nongrep bakidei ubut lom jongkayo kakon kumta kesor karu kaya le batre shitom banwa yaki lat kilenti ki banyaram bankenti yaki nongrep jongkajala. Menteri Rangba Jong ke Mizoram ulal tan haula ula kentu ya Menteri Korbari Rajnath Singh ban manra jingkela AA hakabe de bat kejing penya ya kejing tapvon na kabanta ki jat bin riu bru ki basa haki yeng sa shipor ha Tripura. Menteri Rangba hakashiti ba ula tho Shau Rajnath Singh ula penpau ya kejing kendet ke bakrau halor ke hukum pen kendria kam ya Principal Secretary Jong Katanat ki kampo yeng ke jala da ke Election Commission of India ECI. Ka ECI kam menshwa kal hukum ban pen kendria kam ya Principal Secretary Lalnun Moya Chuango na mar kejing tuklar jong ya ki kam election pakentum ya kejing kentat ban penbet kerpang na kabanta kejing tapvot jong kijat penriu bru. Da ki hajar ki pat riungen nakaleng kejala Tripura bat Assam kilalet syaka Tripuresh Wari Temple kabadon Hagomati District kabajengai kumba 100 kilometer na Agartala banyashim banta hake Diwali Mela kabalalong minnin kasi. Ka North East Frontier Railway kalapan mi hinyautali ki rel bakerpang na kabanta kamela ya ke bala pelat da Menteri Rangba Biplab Kumar Deb. Nalor kini la pelat ru sahnriu tali ki rel na kabanta ban kit ikibriu ki balet shakamela na Agartala bat kawe ka rel kabana Dharmanagar kabadon Hakaput ka Assam ha North Tripura District kabanlet sha Udaipur ha Gomati District layathu Station Master ka Agartala u Amit Kumar. Ka Eucharistic Procession ka bajulong Shisin Shisnem jong kashilong Archdiocese kanlong ha Cathedral Parish ha kakatwe taring menta ubnai. Ka program kan sedang ha ka performance step da ka jingdwai ban penbut da ka mas bat hadin kata kan sedon ka jingyat procession Eucharist ka ban sedang na Calvary ka ban yat shadhan keti lengba ka fire brigade bat kan yat lengba kala imkra barok kawai bat khatdu kan poibyang ha Calvary. Haswa ban penkut ya ka kubor menta ka step sa Shisin ngan pensngau ya ki mat pakongsan jong ka kubor. Lapan Sma ya Upranoy Kumar Mushahari kumu chairperson Jongkaluk Ayukta Meghalaya. Kentu unayalam kaliang persya ha Meghalaya u Dr. Mukul Sangma ya kisang sanhima ban kershan bat yarab ya kisang Congress ha ki election banwan Shakaluk Sabha. Bat play Menteri Karab Karyang Jongka Meghalaya uba bante do lingdo ya ka kisan mela hnin kasngi. Katu kani khubor kalakut kablawan chapimen takastem nak All India Radio Shillong hakapo prabajeng ini sob ka Daily Station nakabanta ka khubor hakaktin Hindi ban penbut pat ka khubor hakaktin padang hakapor pra khatsan minute ginya ap anta yek khubor nak Daily Station.